dore ingingo nkuru twabateguriye. Urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abandi 20 bareganwa nawe rwatangiye kuburanishwa ejo mu rugero kurwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Uko twari tubyiteguye byari biri kinamico twabonye byateguwe nuko President Kagame yabishatse yabivuze muri Septembre akaribyo yashakaga kandi byerekana ko nta butabera hari mu Rwanda n'ibyo President Paul Kagame ari afisemo. Umukobwa Paul Rusesabagina Karine Kanimba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo yatangaje ko yasabye abategetsi bakuru b'u Rwanda gusobanura uko Rusesabagina yageze mu Rwanda. Kuri iki kibazo ku byerekeye uko Rusesabagina yageze i Kigali dukomeje gusaba Leta y'u Rwanda kuvugisha ukuri ikerekana uburyo yagejejwe mu Rwanda. Ned Price umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiganiro Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yaraye ahaye televiziyo CNN yasobanuye uko Paul Rusesabagina yageze mu Rwanda. It was very proper and legal. In fact, more or less byari biciye mu mucyo cyane kandi byubahirije amategeko. Mu by'ukuri yarizanye ubwe igihe yari mu bitari byo, ariko yaranakomeje muri urwo rugendo rwo gukora ibintu bibi cyahoze akora mu bihe byashize. I don't mind what he expected. Perezida Kagame turamwumva mu kanya. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize wiriweho? Miriwe Veniste, namwe muduteze amatwi muri aka kanya turahera kuyavugwa muri Afrika. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ejo ku munsi wa gatatu ryariyamirije igitero cyakoreshejwe igisasu cyo mu bwoko bwa mortier mu manuko bwa Libya gihitana umwana n'abandi 29 bakomeretse barimwe abana babiri. Ico gitero cyabereye mu ntara ya Sheba iri ku birometero 650 mu manuko bw'umurwa mukuru Tripoli ku munsi wa kabiri. Imbere y'umunsi umwe ngo Libya yibuke imyaka 10 iheze wigeze kurongora ico gihugu Muammar Gaddafi yishwe. Umugwi wa ONU muri Libya wavuze ko uteye ivyatsi ico gitero kandi ugasaba abategetsi gushinga umugwi wigenga utohoza kuri ico gitero ku basivile kandi babikoze bakazorengutswa imbere y'ubutungane. Washington, ijwi rya Amerika. Hanze ya Afrika, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo mu burengero bw'isi gishinze kurwaniriza umwansi hamwe OTAN Jens Stoltenberg yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko gukura abasirikare b'iryo shyirahamwe muri Afghanistan bizoba hari bibanje gukorwa n'abatalibani. Mu nama y'abakuru b'ibihugu bo muri uyo muryango yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video conference, Stoltenberg yavuze ko abatalibani babwirizwa kubanza kugabanya ubwicanyi bakora no guhagarika gufasha imihari ikora iterabwoba mpuzamakungu nka Al-Qaeda. Abashikiranganje bajejwe kwivuna abansi b'uwo muryango bakoraniye mu minsi 2 mu biganiro ku bibazo bihanze uwo muryango. Abatalibani baragabishije OTAN ku munsi wa gatandatu ko badakemeye ko intambara imaze imyaka 20 ibandanya kuko ngo atanyungu izanira impande zifisemwo uruhara. Imbere y'inama yo kuri wa gatatu abashikiranganje b'imigenderanire n'ayandi makungu b'ibihugu rutura vya Buraya hamwe na Leta z'Ubumwe za Amerika baraganira kuri uyu wa kane uko bogarukira amasezerano ya nucleaire na Irani yo mu 2015. Ni mu gihe hasigaye iminsi mike ngo ikiringo cyatanzwe na Irani kirangire kandi bishobora no kubera intambamyi abagenduzi mpuzamakungu ku bya nucleaire biteguye kwinjira muri Irani. Umushikiranganje w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian yavuze ejo ku gatatu ko ategekanya kwakira abagenzi we b'Ubudagi n'Ubwongereza hamwe n'uwa Amerika Anthony Blinken. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yabwiye Irani ko afise amakenga kubona ico gihugu kitariko kirakurikiza ibyo ciyemeje mu kiganiro yagiranye kuri telefoni na perezida wa Irani Hassan Rouhani nkuko byashikirijwe n'umuvugizi wiwe. Abasesenguzi bavuga ko hagisigaye amahirwe make kugira bagarukire ayo masezerano
yahuye n'ibibazo igihe uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump ayakuriyemwo akarenge mu 2018. Leta ya Biden yavuze ko yiteguye kuyasubiramwo no gutangura gukuraho ibihano mu gihe Irani yosubira kuyakurikiza, ariko Irani iracabiharirako. Iciyongeye kuri uko kutumvikana, Irani itekanya kubuza abagenduzi ba ONU bajejwe kugenzura ibya nucleaire gusubira kwinjira muri ico gihugu mu gihe Amerika itohanagura ibihano yafashe kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Abakora imyerekano yiyamiriza kudeta yo muri Myanmar barashwa badutse ku bwinshi n'inguvu zidasanzwe mu mabarabara yo mu gihugu cyose ejo ku munsi wa gatatu, ibitari bwaboneke kuvaho igisirikare gikwirakwijwe mu gihugu hagati guhangana nabo. Imyerekano yeje ku gatatu ntiyatinye inguvu z'ubutegetsi. Iyo myerekano kandi yari yaragabanutse mu minsi ibiri heze kuvaho abasirikare barungikiwe mu gisagara ca Yangon mu mpera z'indwi irangiye. Abantu barenga 450 nibo bamaze guhagarikwa kuva kudeta itangura, nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe rikurikiranira hafi abafungiwe vya politike muri ico gihugu. Ibihugu vyo mu burengero bw'isi n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ntibasiba kunegura leta nshasha ya gisirikare ya Myanmar yabivuga ko yafashe ubutegetsi mu mategeko. Ubushinwa ubwa mbere ntibwiyamirije iryo tembagaza ry'ubutegetsi. Iryo ibimenyeshamakuru vya leta y'Ubushinwa byavuze ko ari leta yahindutse, ariko ambasaderi w'Ubushinwa i Myanmar yavuze ku munsi wa kabiri ko uko vyifashe mu gihugu atariko Ubushinwa byifuza kubona. Urakoze Aloyize Bigirimana ukubera ya makuru avugwa hirya no hino ku isi utugejejeho. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika uvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio @akadomo.com na mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo za ya makuru. Mu Rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwatangiye kuburanisha mu mizi yarwo urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abandi 20 bareganwa nawe mu byaha bashinjwa harimo iby'iterabwoba. Navuganye n'umukobwa we Karine Kanimba atangira ambwira uko yabonye urubanza. ko twari tubyiteguye byari biri kinamico twabonye byateguwe nuko President Kagame yabishatse yabivuze muri Septembre akaribyo yashakaga kandi byerekana ko nta butabera hari mu Rwanda n'ibyo President Paul Kagame ashyizemo. Ikindi twabonye nuko abanyamakuru bari barenze abavoka lawyers bari muri salle ku buryo bo bari benshi kandi abakized bari bo benshi muri salle, ariko tubona abanyamakuru ari bo buzuye kandi noneho n'aba avoka bari bicaye inyuma y'abanyamakuru pana ku ruhande rw'abakize. Rero ibyo ni ukwerekana gusa ko ibyo bashaka ni ikinamico ya Paul Kagame ntabwo ari ubutabera, kandi twari tubizi neza ko ibyo bateguye bashaka kumushinja ibintu byaha atakoze kuko bashaka kumufunga ngo atazongere kwerekana ukuntu u Rwanda rumeze ku isi. Ikindi kibazo cyavuzwe muri rwa rubanza ni ikibazo cy'ubwenegihugu bw'umubyeyi wawe. Yavuze ko atari umunyarwanda ariko bagerageza kumwumvisha yuko nubwo bwose afite ubundi bwenegihugu yuko akiri umunyarwanda. Wowe wumva akiri umunyarwanda? Papa légalement nagaru mu Rwanda no mu Bubiligi akaba ari na resident w'umunyamerika.
kubera bashaka kumugira umunyarwanda kugira ngo bashobore kumvisha abantu yuko batisha amategeko bamuzana mu Rwanda, bashaka kuvuga ko batari bakeneye kunyuza ku banyamerika cyangwa ku babirigi, kandi ariyo mategeko bisha amategeko kugira ngo bamushimuta kumujyana mu Rwanda, kugira ngo kandi bazi neza kuko bamenye ko abanyamerika n'ababirigi banze kubamuha kuko babonaga n'ibyo birego bamubwira bitari byo, rero bo barashimushimuta. Papa n'umubirigi yavuye mu Rwanda muri 96, noneho aba umubirigi muri 2000, akaba ari icyo cyonyine yabaye, ahubwo agiye no mu Rwanda muri 2003 na 2004 yasabye visa, yabwiriye ntabwo n'ubwo n'ubwa mbere ari mu Rwanda illegally kuko bamushimuse bamujyanayo against his will. Kuri wa kabiri hagaragaye ibaruwa yanditswe n'abashinga amateka bo muri Kongere y'Amerika, ibaruwa yanditswe mu kwezi kwa munani ariko yashyizwe ahagaragara gusa kuri uyu wa kabiri. Iyo baruwa irasaba perezida w'u Rwanda kurekura umubyeyi wawe Paul Rusesabagina. Mbese iyo baruwa mwari musanzwe muyizi? Abanyamerika bandikiye Paul Kagame really clearly bamubwira ngo agomba kurekura Paul Rusesabagina nonaha immediately, kubera ko yamushimutse ko kandi bishe amategeko n'aya muri Amerika bamujyana kuriye. Bavuga ko relationship y'u Rwanda na Amerika iri en danger kubera bino bakoze na reputation y'u Rwanda nayo iri en danger, ku buryo rero u Rwanda rurimo rurisha muri position mbi cyane kubera ko Paul Kagame ari kuri papa. Ubwo duheruka kuvugana wari wambwiye ko uwo mubyeyi wanyu afite ikibazo cyo kubona imiti, mbese mwaba muheruka kuvugana na mbere y'uru rubanza mwaba mwaravuganye? Twamvuganye last Friday, akitubwira ko mu mutwe ko hazengerezwa kuko baracyamwima imiti. Papa yahagaze neza, yavuze neza cyane, yababwiye ukuntu yagomba kubabwira, kandi turishimye ko yerekanye uwo ari we, akanga nuko bamubeshyera akahita babwira. Noneho rero nziko bwa nyuma tuvugana nabyo twaramwakoraje kugira ngo akomeze kuba uwo ari we, bazamubeshyeshye nk'uko bakunda gukora ku buryo abantu bashaka bavuga ibyo bashaka. Twebwe tuzi ko biriya bakina biriya n'ikinamico nta butabera burimo, kandi papa nawe yabyerekanye uyu munsi. Karine Kanimba, ndagushimye cyane aka kanya wigomwe ukagaha Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Venuste. Mwabyumvise bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congress, no mu mashyaka yombi, abademokrati n'abarepublikani, bandikiye perezida wa Repubulika w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba ko Paul Rusesabagina afungurwa. Ibaruwa yabo yanditswe ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 gushize, igera ahagaragara ejo bundi ku wa kabiri. Mu by'ingenzi bikubiyemo Toma Kamirindi. Iyi baruwa iriho imikono y'abasenateri 14 n'abadepite 21. Mu basenateri bakomeye twavugamo nka president pro tempore wa Sena, ni ukuvuga president w'umusimbura Patrick Leahy wo mu ishyaka ry'abademokrate, na Marco Rubio wo mu ishyaka ry'abarepublikani wiyamamaje mu majonjora y'amatora ya kandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu 2016. Naho mu badepite bakomeye twavugamo nka Jamie Raskin wo mu ishyaka ry'abademokrate wayoboye itsinda ry'abadepite b'abashinjacyaha mu rubanza rwa kabiri rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump muri Sena mu cyumweru gishize. Mu ibaruwa yabo barasaba perezida w'u Rwanda kugarukana mu mutekano Paul Rusesabagina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuntu ufite uburenganzira busesuye bwo kuhatura, kandi wabonye umudari w'ikirenga wa gisivili utangwa n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Presidential Medal of Freedom kugira ngo asange umuryango we. Kuri bo birakwiye kubera ibibazo by'ubuzima Rusesabagina afite, bati ni umuntu warokotse kanseri kandi ufite n'izindi ngorane z'uburwayi zihoraho, tutirengagije n'icyorezo cya COVID. Abashyize umukono kuri iyi baruwa bavuga ko bahangayikishijwe bikomeye n'ifatwa rya Rusesabagina muri Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe, n'ukuntu yajyanywe mu Rwanda byose mu buryo binyuranyije n'amategeko, agahita ashyirwa mu gifungo cya kato ka wenyine. Baragira bati guverinoma yanyu
izi neza ko amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika asobanura neza uburyo bwo kwirukana abanyamahanga kubera ibyaha bitandukanye baba bakoze birimo n'icyiterabwoba Rusesabagina aregwa. Barakomeza bati muri iyi myaka 20 ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashubije mu Rwanda abenegihugu barwo 4 kandi iritegura kohereza abandi 4 mu gihe bazaba barangije ibihano byabo barimo kubera ibyaha bakoze. Kubera izo mpamvu kujyana Rusesabagina mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko byirengagije amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bishobora kuba bisobanuye ko nta bimenyetso bihari ku byaha aregwa. Aba basenateri 14 n'abadepite 21 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashimangira uburemere bw'uko arabo mu mashyaka yombi kugira ngo bumvikanishe ko inteko ishinga amategeko Congress ishyigikiye ko guverinoma y'u Rwanda igarura Rusesabagina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bati guverinoma yacu irakurikirira hafi uburyo Rusesabagina abayeho kuko biri mu nyungu zikomeye z'umubano uri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda n'isura y'u Rwanda mu mahanga. Turasaba kugarura vuba Rusesabagina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo kuwa gatatu umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ned Price mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru yagarutse ku rubanza rwa Paul Rusesabagina. Well, I would say broadly that the department and our embassy in Kigali. Icyo navuga muri rusange nuko Minisiteri n'Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali dukomeje gusaba Leta y'u Rwanda ko uburenganzira bwe nk'umuntu bwubahirizwa, amategeko agakurikizwa, akaburanishwa mu buryo butamurenganya kandi budafite icyo buhisha, akagira uburenganzira bwo kwihitiramo umwunganira. Ibyo dukomeje kubisaba tuvuga ko ibyo Rusesabagina akurikiranweho bigomba kuba ibirego bigaragara bifatika kandi bijyanye n'ibyo Rwanda rwiyemeje rusinya amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. We have engaged at the highest levels in Kigali and with twavuganye n'abategetsi bakuru b'u Rwanda n'ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki kibazo. Ku byerekeye ko Rusesabagina yageze i Kigali, dukomeje gusaba Leta y'u Rwanda kuvugisha ukuri ikerekana uburyo yagejejwe mu Rwanda. The circumstances of his arrival in Rwanda. Ned Price, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahaye televiziyo y'Amerika CNN yasobanuye uko Paul Rusesabagina yagejejwe mu Rwanda. Yabazwaga ibibazo n'umunyamakuru Richard Quest. It was very proper and legal. In fact, byari biciye mu mucyo cyane kandi byubahirije amategeko. Mu by'ukuri yarizanye ubwe igihe yari mu bitari byo, ariko yaranakomeje muri urwo rugendo rwo gukora ibintu bibi cyahoze akora mu bihe byashize. Rero yaragiye mu Burundi, ntabwo yaragiye i Dubai nk'uko bamwe mu bantu babivuga. Dubai yarahanyuze gusa nk'uko Chicago yahanyuze. Yaravuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwisanga i Kigali. Well, I don't mind what he expected. If he expected to go to Burundi to connect with the people he has been working with or leading. Sinitaye ku cyo yiteze. Niba yari yiteze kujya i Burundi guhura n'abantu bakoranaga cyangwa yayoboraga mu guhungabanya igihugu cyacu, ni iki mugomba cyangwa undi muntu? Oya kumuzana cyangwa kumuyobora akazi Kigali kuvuga ko binyuranije n'amategeko ni ibintu bihabanye cyane bidasubirwaho. Noneho kuri we yakoranaga n'umuntu ukomoka mu Burundi, sibyo? Mu mugambi umwe wo guhungabanya igihugu cyacu. Uwo muntu nyine yafashe icyemezo cyo kumuyobora i Kigali, umuntu bakoranaga yizeraga kandi Leta yakoranaga n'uwo muntu yizeraga. Ni gute Leta yabazwa iby'icyo gikorwa? How does government become culpable for that operation? All those concerns can't be further from the truth. Ibyo byose ntibigomba kujya kure y'ukuri. Cyambere Rusesabagina ni umuturage w'iki gihugu, wakoze ibintu biteye ubwoba, yakoze ibyaha. Numvise ko afite ubwene bw'igihugu bw'ibindi bihugu. Ibyo nta n'ikibazo mbifiteho. Ariko hagati aho arareganwa n'abandi bantu. Ntabwo ari wenyine kuri aho ngaho agomba kuburanishwa.
ibyo nabyo ntibigomba kurebwaho. Ibyo rero kuvuga ngo agomba gufatwa wenyine agafatwa mu buryo budasanzwe, ibyo ntibizakora. Ikibazo kiri mu rukiko kuri abo bose bagiye kuburanishwa, kandi ni ngombwa ko haba ubutabera buboneye. So the case is going to court, all these people being tried, and it is important that there is a fair trial. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame asubiza ibibazo bya Richard Quest wa televiziyo y'Amerika CNN. Washington, ijwi rya Amerika. Tukiri mu Rwanda, kuva uyu mwaka watangira, Minisiteri ishinzwe ubutabazi itangaza ko abantu 34 bamaze guhitarwa n'ibiza, 15 bakubiswe n'inkuba bahita bahasiga ubuzima, n'abandi 19 bazize imvura nyinshi. Iyo minisiteri irasaba abaturage kujya bajya mu mirimo yabo bamaze kumva gahunda y'iteganyagihe mu rwego rwo kwirinda ibibazo by'imvura isigaye igwa muri ibi bihe igahitana ubuzima bw'abatari bake. Inkuru irambuye i Kigali Asumta Kaboyi. Minisiteri ishinzwe ubutabazi mu Rwanda ivuga ko imvura yaguye mu ntangiriro z'uyu mwaka yanakomerekeje abantu bagera kuri 76, barimo 67 bakomerekejwe n'inkuba. Iyi minisiteri itangaza ko ihindagurika ry'ibihe ryatumye habaho imvura itunguranye, bikaba bisaba ko n'ingamba zo kwirinda guhitanwa n'ibibiza zakazwa. Bwana Alphonse Hishamundu, umuyobozi wo gukumira ibiza muri iyi minisiteri, yabiganirije ijwi rya Amerika. Ubusanzwe mu gihe cy'urugaryi habaga hari igihe gitoya cy'izuba, ariko muri kino gihe urabona ko ni ibintu bidasanzwe kuba imvura igwa ikagwa gutya n'umuriro mwinshi. Ni ikigaragara yuko hari ibibazo abantu bagomba kwitwararika. Tuvuge rero nibyo koko inkuba ni ikiza ndakumirwa, ariko nibura hari ingamba zidufasha kugabanya ibyago byo kuba twakubitwa n'inkuba. Abantu rwose dukomeza kubashishikariza kuva mu mazi, kuva mu mirimo yo ku gasozi. Rwose inkuba izirana n'iyo n'amazi cyane. Abantu bakwiye kujya kwihutira kugama mu nyubako iri hafi yabo. Akenshi iyo inkuba zikubise turakurikirana tukamenya ngo ese umuntu yari ameze ate, yari ari hehe. 90 hafi n'8% n'abantu bakubitwa bari hanze. Igihe cy'urugaryi kivugwa kibarwa kuva mu kwezi kwa 12 kugeza mu kwezi kwa 2. Mu bihe byo hambere abashinzwe iby'ubumenyi bw'ikirere bavugaga ko kitabagamo imvura nyinshi nk'irimo kuboneka muri iki gihe, ariko minisiteri ishinzwe ubutabazi ikagira inama abaturage kujya babanza kumva iteganyagihe ritambutswa buri gihe mbere yo kuva mu rugo bajya mu mirimo. Muri ibi bihe habayeho ihindagurika ry'ikirere. Abantu nyine baba bagomba no kujya mu mirimo, birumvikana, ariko twabashishikariza kujya bakurikirana n'iteganyagihe. Amakuru y'iteganyagihe akunda guca no kuri radiyo, bakavuga ati mu gihe ku masaha y'umugoroba y'igicamunsi haragwa imvura nyinshi hafi mu turere twose tw'igihugu, kandi iteganyagihe ubona ko risigaye rwose rivuga ibintu bikaba. Ikindi ni ukuvuga ngo iyo babonye imvura ikubye haje cya gicu cy'umukara, kenshi kiba kibuditse gisa nabi, kiriya kibyara gikunda kubyara inkuba. Badufashe, twagiye tubona kenshi abajya kuzitura ihene mu mvura, niba ikubye genda uziture hakiri kare, amatungo yacyure, reka kugaburira inka mu mvura. Rwose icyo kintu bazaba baduhaye umuganda ufatika, baduhaye umusanzu ufatika kugira ngo tugabanye ibyago. Barabizi ko bagomba gucomora biriya byuma byose bikoresha umuriro w'amashanyarazi, amaradiyo, amateleviziyo, kutavugira kuri za telefone. Abantu bagomba kwirinda gutwara ibyuma, nkuba n'amashanyarazi izirana n'ibyuma ibyo aribyo byose. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko iryo teganyagihe baryumva, ariko bakigowe no kubona amazu akomeye babamo atashyira ubuzima bwabo mu kaga. Uyatuye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Buri muntu ashaka ukuntu yabaho. Iyo wagiye guhiga ufite agatelefone agerageza kumva aho aherereye teganyagihe uko rimeze. Ikibazo ni ukubona aho tuba turi kugira ngo nyine iyo teganyagihe imvura nijya kugwa natwe tube twarangije kwitegura, kubera tudafite amazu. Umuntu ukumva ngo araha ejo ngo yimukiye aha, nabwo ari ukugenda acumbikirwa n'umuryango n'abana. Nanjye numva rwose baramutse bamfashije, nanjye nkabona aho mvuye n'umutekano wanjye kimwe n'abagenzi banjye, nabo bose ibiza bishobora guhitana. Ubwo natwe Imana yabitugiriye neza mudukoreye ubuvugizi. Usibye bahitanywe n'ibiza muri iyi minsi 45 ibanziriza uyu mwaka, minisiteri ishinzwe ubutabazi ivuga ko hasenyutse inzu zikabakaba 500, imyaka ihinze kuri hegitari 193 irangirika,
amatungo arimo inka 36 akubitwa n'inkuba n'andi matungo agera ku 300 bishwe n'imvura nyinshi. Assunta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Bobi Wine kuri uyu wa gatatu yatanze ikirego mu muryango w'abibumbye ashinja leta guhonyura no kubangamira uburenganzira bwa muntu. Inkuru irambuye Ignatius Bahizi. Umunyapolitiki Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine yiyambaje umuryango w'abibumbye avuga ko abanyagihugu babangamiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni ashinja gukoresha igisirikare guhohotera no kwica abaturage cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ukurikije Bobi Wine n'ishaka rye rya NUP abayoboke bishaka basaga 200 nibo bamaze kuburirwa irengero kandi akabashinja leta ko ariyo yabashimuse akabasaba iryo shami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurengera uburenganzira bwa kiremwa muntu gufatira leta ibihano. We know that this is an issue of the United Nations. Ati tuzi neza ko iki ari ikibazo umuryango w'abibumbye ushobora gukurikirana. Dore ko General Museveni we yumva ko Uganda yabaye umutungo we agomba gufata uko yishakiye. Twizeye ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu rigiye guhagurukira iki kibazo kireba uburenganzira bwa muntu. Uganda yasinye amasezerano mpuzamahanga atandukanye arengera uburenganzira bwa kiremwa muntu, akaba rero ikwiye kubibazwa. Igomba kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu bayo. Ariko nibutsa abanyayuganda bose ko hatakiriho urwego rwa leta rwose rushobora kubarinda no kubungabunga uburenganzira bwabo. Hashize igihe imiryango itandukanye y'abanyagihugu ivuga ko abavandimwe bayo baburiwe irengero, abenshi akaba bashimutwa n'abantu bakekwa kuba ari abo mu nzego zishinzwe umutekano, babasanga mu mago yabo cyangwa mu muhanda bakabashimuta, ariko baje kubashakira ku bigo by'abashinzwe umutekano bakabwira ko batazi aho abavandimwe babo bari. Minisitiri ushinzwe intwaro yo hagati hamwe n'umukuru wa polisi nibo banje kuvuga ko ari nta makuru y'abantu bashimuswe bazi, ariko nyuma Perezida Museveni aza kwemeza ko hari abantu bamwe bashakishwa n'imiryango yabo bari mu maboko y'abashinzwe umutekano. Ibi byatumye Perezida Museveni atanga ikiganiro kigenewe abanyagihugu bose mu mpera z'icyumweru gishize avuga ko inzego zishinzwe umutekano zataye muri yombi abaterabwoba akaba bakirimo gukorerwa amaperereza atandukanye. Yongeraho ko gushimuta no kwica abanyagihugu ari ibintu biheruka mu gihugu ku butegetsi bwa kera, ko bidashobora kongera kubaho ku butegetsi bwe. Security forces decided to deploy heavily just before the elections. Ati twashize abasirikare mu gihugu cyose mu gihe cy'amatora. Aha Kampala ho twashizemo igisirikare cyihariye cy'ishami ryitwa abakomando bashwiragije Al-Shabaab muri Somalia na ADF. Aba bakomando bashwiragije abaterabwoba bari bafite imigambi mibisha mu gihe cy'amatora, nuko abandi bake barabica, abandi benshi nabo bafatiwe mu bice bitandukanye bya Kampala, ubu baracyakorerwa amaperereza. Nyamara ariko ibyo Bobi Wine avuga mu kirego cye abisangiye n'abandi banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi nk'ishaka FDC. Umwe mu bayobozi b'iyo shaka Colonel Kiza Besigye yabwiye abanyamakuru ko hari abayoboke b'ishaka ryabo benshi baburiwe irengero mu gihe cy'amatora aherutse, agashinja leta ko ariyo irimo kubashimuta nk'uburyo bwo kubuza abatavuga rumwe nayo gukora akazi kabo. What is going on with our young people who are being kidnapped from homes? Ati ubu ntabwo tuzi ikirimo kuba ku banyarubyiruko b'ishaka ryacu baburiwe irengero. Mpora mbabwira ko dufite ubutegetsi bw'igituza bukoresha igisirikare gucecekesha buri wese utavuga rumwe nabwo. Ubu rero nitwe tugomba kwirwanira kugira ngo uburenganzira bwacu bwubahirizwe. Imiryango yita ku burenganzira bwa kiremwa muntu imbere no hanze y'igihugu n'abakuru b'amadini bamaze igihe bamagana ibikorwa by'ishimuta ry'abaturage kubafungira ahantu hatazwi kandi ntibagezwe imbere y'ubutabera kugira ngo hagire icyo bashinjwa. Bakanashinja inzego zishinzwe umutekano ibikorwa by'iyicarubozo kuri bamwe mu bo bafata. Nibutse ko muri za 70 ku butegetsi bwa Perezida Idi Amin hamwe na Milton Obote, Uganda yaranzwe mu bikorwa by'ishimutwa,